Tebe je Božek obdaril, bomo rekli, velikem požirakom. Ali te je po pitanju glave malko vtegnul? Posluhni, Martin, jem put za navik. Da se o velikim stvarima dela, ni smeti iti mam s farbom vun. No je, zahvalim na poduki, kum. Ali mene bi ipak zanimalo čuti, v čem je stvar. Pomali, sam pomali. Vse bom ja tebe vputil po tom pitanju. Samo mi predi moraš dati reč, da to, kaj boš več čul, ostane med nami dvemi i amen. Si razmel? O, najbolj vi dobro poznate, kum. Pak, ve... No, naj bo. Posluhni, Martin. Je. Meni ti se je predevčera v glavi 3 pot zablesnalo. Kaj ne veliste? 3 pot. V glavi vam se zamusihnulo? 3 pot. 3 pot? 3 pot. Bez omere, kum. So vam ne morti mozoli na mozgu zrasli? Tebi na jeziku se odevči jem pod natečnosti treskati. Je, pak pri vas je, kum, vse tak na dugom, pak človek mora blodeti. No, onda čko mi. Dobro, onda da čujemo, no? Bilo je to, kak sem rekel, predevčera. Sedim ja tu pri Zelingerovim lipami i nekak mi se oko zadregne za grace. Gledim i se si nekaj poleg štunderam. Kak to, da su v našem seli se same bajte, a v Graci jedna hiža lepša od druge. I noveša se črlenijo med svrži kak paradajzi. Ja. So oni bolj stoječi. Što je to tebi rekel? V čemu oni nas jašaju? V zemlji je naša boljša. A Gorice su njihve na sever brnjene, a naše jugu glediju. Ja, morti su bolj skrbni. Oni, jen njihov potepe za naših 10. Ja, pa onda v čem je stvar? Genuti se ne znamo. Vutom vreme nas gazi kak babe zelje v bednju. Aha. Tak veliste, kum. Tak. No nekaj, ni meni je ne bilo bistro do predevčera. A onda mi se na jem pot zblesnulo. I sem videl, kaj da knjigu čitam. A kaj takvega? Za prvi put sem videl, odkud na Graci nove hiže. Ja, onda rečite, odkud? Viš, Martin, danes su ti v modi fabrike, a oni su se med fabrikante hitili. Je pak. Ja ne vidim pri njimi niti jednog visokog rofunga. Je ne moći ni videti kad su im fabrike pod zemlji. Najte, pod zemlji? A kaj takvega oni fabriciraju? Vino, Martin, vino, vsakem i najmenšem podrumu. Viš, pri nas je još navike trsje kak ti glavno. A oni Gorice držijo sam za luksus. Pri njih je berbe celo leto, da se dozmisli ili da komu penes zmenjka. Aha, vezda znam na kaj vas je to vpotilo, kum. I vi ste nakanili delanca fabricirati. Kanete? Tak, baš tak. Skup s tebom. Još danes bu predelala vinska fabrika Imbra Grabarić i kompajnon. Lepo začuti, ha? Aha, v Međimurje bomo vino lifrali, ne? Tak sem si ja v prvi mah mislil, ali onda mi se po drugi put zblesnulo. I znaš kaj sem videl? Birtiju, v tvoji hiži, krčmu grozdu. A bo mene kaj čudaj zapalo? Ja, kak se postaviš naspram poslu? Ak zmislimo pravega biznisa... Čega to treba zmisliti? Biznisa. Biznis. Tak se to danas v celem svetu veli. A ste ga vi morti zmislili, kum Imbra, ha? Jesam.
I da mi se po tretji put zblesnulo, videl sem v čem je. V čem? V seksi. A, vi kanete nabaviti eno bolj od prirode obdareno, ha? Se razme, nabaviti i v Bertiju inštalerati, kak ti kelnericu. Moži se boju na nju hitali kak divlji, a ona im buj oči mazala. A mi bomo čekali za plonjkom i sukali im v gobce delanca. Još danas pozovemo zidare i za 2 mesece bu melo selo kaj zavideti. Takov jedan majalez zrišćemo da bu selo pamtilo gda je krčma grozdu predelala. Bormeš boju penazi leteli kaj vrapci na šenicu biznisa. Biznisa danas treba tirati, moj zetec. Biznisa sunčecem u presvetlo.